खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि आसाम विधानसभा बिसायख'थिया जानो थाखाय गेजेराव गोबाव सम गैलिया बे जानो गोनां बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन दोलोआ गाव गावनि दोलोखौ देरहासार खालामनो थाखाय थाद'नाय गैयै बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंनाया सोलिगासिनो बेबादिनो 3 नं क'क्राझार बियाबनि बिजाथि सेवलि महिलारिया जानो गोनां आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव देरहासार खालामनो फोसावदिं मेल हाबाफारि खुंफुंदों नंगौ 3 नं क'क्राझार बियाबनि बिजाथि सेवलि महिलारिया क'क्राझार सरलपारा मुंख्लं सुजित नार्जारि गोसोखां नेरसोन जुथुमसालि नब्लाङाव फैबाय थानाय जानो गोनां आसाम विधानसभायाव देरहासार खालामनो फोसावदिं हाबाफारि खुंफुंदों बे हाबाफारियाव 3 नं क'क्राझार बियाबनि बिजाथि सेवलि महिलारिनि नुजाथिनायाव गोबां मददगिरि रायजो राजाफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोनो আমার নতুন ক্যান্ডিডেট সেউলি মহিলারি বাইদেউ আহি পাইছে আজিলৈকে সরলপাড়ার ইতিহাসে ক'ব লাগিব আমাৰ প্ৰমীলা ৰাণী বাইদেউ আছিল আমাৰ ক্যান্ডিডেট হিচাপে 5বাৰ মান হি MLA হৈ তাৰপিছত অসমৰ মিনিষ্টাৰলৈকে গৈ পালে বাইদেউকো আমি ধন্যবাদ যাচিলোঁ সরলপাড়া গাঁৱৰ হৈ তাৰপিছত আজিৰ দিনত আমাৰ নতুন ক্যান্ডিডেট আমি ভালকে পালোঁ আমাৰ সেউলি মহিলারি বাইদেউ আমি BPF হিসাবে আমার ক্যান্ডিডেট সেউলি মহিলারিক বহুমতেৰে আমি ইয়াৰ পৰা ভোট জিকাই পঠাম বুলি আমি দৃঢ় বিশ্বাস আমি ইয়াত গোৰ্খা আদিবাসী বড়ো আৰু ৰাভা 4টা জনগোষ্ঠী আছো ইয়াৰ 4টা জনগোষ্ঠীৰ ভিতৰত আমি সকলোৱে মিলি পেলাই আমাৰ BPF চৰকাৰ ইয়ানি আমাৰ ক্যান্ডিডেট সেউলি মহিলারিক আমি ইয়াৰ পৰা বিপুল ভোটেৰে জিকাই পঠাম বুলি আমি দৃঢ় সংকল্প লৈছো 5 বছৰৰ বিজেপিৰ MLA লৰেন্স ইছাৰী আছিলে বৰ্তমান একেতে 3 নং কক্ৰাঝাৰৰ মূল দাবিদাৰ কন্টেষ্টত তাৰ লগত জুজ কেনে হ'ব বুলি নহয় আমি এইটোৱে ভাবো এতিয়া আৰু আমাৰ UPPL দল আৰু BPFৰ মাজত মানে তেনেকুৱা কন্টেষ্ট যাতে আমাৰ এৰিয়াত নহ'ব এইটো আমি দৃঢ় বিশ্বাস আমাৰ BPF ইয়াৰ পৰা বিপুল ভোটেৰে আগুৱাই যাব বুলি আমি সংকল্পবদ্ধ प्राइमारि उमेशनिफ्राय बुंदों आङो जाहाथे जोंनि नैबे सरलपारा ओनसोलाव सेवलि मेडाम फैनायखौ आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरोबाव जों हाजासे सेवलि मेडामखौनो जों साबायखर होयो मानोना जोंनि दुखु सुखुआव सेवलि मेडामानो जोंखौ नायगोन आरो जों देरहा होनानै जयगथ खालामगोन जों बेहाय जोंनिल' नङा आरो आदिबासि बर' गासैबो जों जयैनो मिलायनानै जों सेवलि मेडामखौनो देरहा होगोन जोंनि नांगौ मानिखौ सेवलि मेडामानो जोंखौ सुफुंगोन मानोना जोंनि BPF सरकार फैनायजों लोगो लोगो जोंहा बिराद उपकार मोनदों आरोबाव जों जाहाथे सेवलि मेडामनिफ्राय बांसिनै जोङो वुमेन्सफ्राबो बिराद अधिकारखौ मोननानै खामानिफोरखौ मावलांनो हायो आं बेखौनो साबायखर होयो सेवलि मेडामनि सायाव आरोबाव जोङो नैबे सेवलि मेडामा जाहाथे नैबे भट जोबनायनि लगे लगे जोंखौ आरो बांसिनै नायलांथों आरो आं